Ovamo. Sad mu nezgodno da priđe. Nezgodno kad je mali, a osjetio je miris. Tu je negde, a? Gdje je krtica, Kiki? Ova. To snimaš? Kakav je smiješan čovjek. Pridrži mi ovo da ne naseca da pređemo to da ga... Šta tu ima, Kiki? Gdje je? Pada, ne može, vidiš da ima osnova za zadnje noge. Ali se trudi. Jednom. Gdje je krtica, Kiki? Jedi. Jedi frajeru. Nema je krtica, nema. Još ne vala, gdje je? Nemoj, Kiki. Ne. Kiki. Nema, stvarno je terorista. Šta je ovo, free climbing, a? Rekao bi se. Nema, Kiki, ništa. Ajde, penji se, debela, ajde. Penji se. Jao što sad lepo kopa. Sad se namestio zadnje nože, super. Vidi ih, pustimo. Može. Vidi ga šta radi čovječ. Boj kako stoji. Da se vidi od dole? Vidi se, ali pomeri Slovan. A da pustimo ovo? To ne znam, pustio. U stvari, ajmo da ih vodimo kući, a? Gledaj, namjerno mu legne. Znači, nije to jednom bilo slučajno, nego provokator. Ajde, idemo. Idemo. Ajde, Dudo. Hola. Hola. Stani, Kiki. O, Dobrice. Nemoj da pojedeš Bogu. Idemo po Kikija.